narashereshe fatwa na Jeremani yawe hamwe na Diyotone tujya mabutarira yamani tuvyuka butaraca lewe nk'ihene yawe ninde mbokurutugu nafuzwe narasavye soga sigiye kane mera honja mu buroko yawe sinzi ko nzovayo fiya semeraniya yara jange muriye duku bitanya amaso diyawe habu nuwozundi fiya senda mubarira fiya semeraniya gendo shakira handi diyawe cheo ndawezemo aka wanaraeje primu sizingiraba nitu ngiwe namazi diyawe n'ubugari budasongoroye hara bakondane hara bapereveni naba funze vagabo diyawe naba katiwe zero basore mukiri bato mwirinde gucumura ni bibi diyawe bija na muburoko wafungwa vumilia kina mwanzo kina mwisho hapo mulipo mutapatoka na mimi nilipatoka. Ati kandi iyo ndirimbo burya ni true story. Iyo ni true story, buro nongeye kwa kandi kantu kavuga ati bavumilie